Bible say ye gina wonum kasa so ye de bebu bem. Okay. Ye gina wonum kasa so ye de bebu fo. Enti nyame a ode na ka chen so meton kosu akoko. What you judged by the actions. Okay. Because we are about to be defined say we a genuine prophet of God and I say ofuma bonte ba ontwia. Nyame na ka chen so mama ton dade bi twadade mu. Ye. Nyame na ka chen say mama ton abura mu nsuo. Oba boss. Obibia akwaba ede eba too much Exp0se. Woni aba mosonfo Exp0se nenso minimum edi ehye. Gana wahala dwumedie ena ebre aso amoniguso amuhwe. Na ebusianfo enam ye papa no saga eba ye no obi afa baabi a woka papa no ho asem ama say ye obi be wo akrompo a wo kan won to sebi otimi kan ye former president John Dramani Mahamadin eka no said they will pay ebia na no ama asofo bebre na ede woma no ato ensen no emu ama ene dey manifesto a MPP for ye mampanyi excellency na nadodan kwa ekufo ado womo ekokọ ba na bontin bebe kire womo ni omo pese womo ya na omo de womo ni omo mbeye etu edwa womo hu ne se hu behia se Ghana form ensanto aba emfa emomo afi 2020 no mo santina konya no so no ye papa ya de nyina Ebenezer adakwa ya don prophet 1 ana Opambour se de dodo na nim no wo hu ne se de empanifo no ana se MPP for afa ensem no ede ekọ na womo namba bia former president John Dramani Mahamadin ena womo ebo womo di guni hu fi no womo bejaye a womo enjai anye sapa de womo nim se womo paye papa no na hwe ase na so wan hwa na enam ni din a womo ebo no enti no wono mom aba beje franka no etu ede amom na no so ekire no ye papa Ebenezer dakwa ya dom kan nsem ye no sofo ba ko no so de na no etu nseni mo no so ka bie Bishop Obinim na nsem no so di etu edwa se MPP for dia akonya no womo edia na so NDC for betimi aye bibi aba betwa womo ho afa se de Jacob Isaac Oshira Jacob ne so ewie na ba ko otimi ka kire ne se unia Jacob agi wunhira ewie na so betimi anya de a agi se wotam se kan na wode ne den ekonkoden no sana se NDC for etimi nya ahoden no na mo konkoden a wo mo nsoso ebetimi etwa wo mo eho ehia na abusia for ensem no emu kiremu dodo na wo mitwa mo me ba ede baba besom so emamo akwaba sunku ebiemo said the da munya ebre ehweyen ne eno susu de adru na munim se nyumako bi ena eso yasen emayede dwumadie yi ebebesomo na mama Juliet Ventures ena meka ne ho asem eba no kitchen utensils enyoma kitchen ode ebesiesie wo kitchen say stove say wo gas cooker say blender den na wo hwehwe mama Juliet unya bi ewo na so friend no ewo ne number ewo screen no eso na se delivery wonye informal so wo pese wan kasa won ba na ne woni tuane omanim na wahunu wei na wayi se de obe free ha no makọ na wo kasa eburuburo dia ene maya maame no brana se yeso ewo abeka la pass ho ena obenya Exp0se papa ede atom Winners Aluminium Limited said they were mudin etiano eba na aluminium works womo ya de ye papa se wo pese womo enye wo glass door ma wasi edan ye wo pe glass door anase wo pe glass window louvers wonim se no bi na wo ho no ma ba fude bi ka se abaye wo tenhwehwe demu anase abrante wo tenhwehwe demu dia ene Winners Aluminium ene be ye wo hwehwe adwuma enyina ede amawo wo office o se ye wo fie se ye wo dwuma mu ana wo pesa aluminium work to be done na womo ebeye ede
amount neat roofings say the one din etiel yopo adwuma de wo mo ya de e wo ho papa eba na dan so ebo wasi dan ya wi awo penchense papa roofing papa e de abo wo dan so na ama wo da hono manye se so to na so so tre de wo dem hono na wanu hu se wo abo dan so da bi neat roofings ebedi se adwuma na mo mbema wo chense papa roofing papa e ma wo de abo wo dan eso na ene day me guest odifo ba ko pe an prophet a wo no de wa wonim se e ba no nyame semu ne ayi a ende obebibie no mani so e de acho prophet Bernard Esiam answer for wada no eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry nene day mene no edi ehye nti kan ho na yembonra ensenim odifo me mo akwa Jesu ba pesika mi bia wo ko de Krista da Roma I said dear shia. Some de bi ba na je se wo se yenton samfro. Na de ewo mu no yemfa yentu yie. Na odifo ye hwe eye yem papa Prophet Dr. Ebenezer Adakwayi Adom, Prophet 1. Prophet Dr. Ebenezer Adakwayi Adom. I abone with some run friend Prophet 1. Nensama ode ababa betu edwa se ye mampeni oti akonya so his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo wode eye former president John Dramani Mahama din ye campaign ene ho enko ne bana so penkunim di enya no na de bebre no onim se sa de wo ye no krampo ne be magana fo ani akoye mampeni dada eso se politicians na enya wo mo fin na wo mu die na we se wode ne yonko be body ateche mu so for die what do want to say? Ka wo ka bi ne ne kwan so anon. Oba pesika nyame nhyira one pano kasa ubisa me wado hwa ma me nkyire batie fo mo hwe ifra ma no ne ene o manga na mpanimfo ne atitiri emu nkokora ne masiri wo mo hwe nyame nhyira mo ma me nkyire kyire nsem nim. Okay. One odifo bi ode no for politics onye papa o. Okay. Odifo a ode no for politics onye papa say bia won free nyame ana asesen unse se erade suma o se erade suma Isaiah eko Ezekiah nchen no ana se Daniel sum ahemfo no na no nkyere se wodo ho be for politics ana ye be hu nsem se de ye wo NDC prophet ye wo MPP prophet me hu se o CPP prophet da but on se na de ne ko ma menkin kan kakra obapa. Okay. Matthew chapter 7 verse number 13 to 15 etifia samo se akwan hoduo mienu osemo sene opono tiatia na enye opona eso ene okwan a etere ne de ekọ oseyi mu no na wona wo sene mu edoso na epono tiatia ne okwan hwiahwia ne de ekọ nkwam na wona wo hunu no mu sha. Okay. Ma menkin kan 15 no se monhwa mo hu yie adifo atorofo ho na wona mwanti ngumam eba mo nchen na wo mu de wo ye empate ku ne adufudi pefo won abana mu de behunu won wotete bobe e won kase so anas wotete brodoma e wo nhwere mo so sara na duapa biara eso abapa na duabone eso ababone. Okay. Me kan se as odifo de ubetimi aka bi. Okay. But e ma ye hu se wodon fore amanukuom. Okay. So what you say se erade ye di bi kire ofa pani bi hu akone nchen ko ka kire se da se unse because of a deep for no a dimboni wo manga na munti there is a topic a wo mo ho. Sure. The false prophet omo tonton nioma timi ya zanji amanfo cars. So what you say odifo opre car ho edi enso no ye odifo opre car ho odifo opre Rolex watch ho aw obapa mamenka bibi won me share chalote me trousers baako me top me di minister ya for 9 months. Okay. De bia nso frame se me megina altar anim me begina wa ani wo ntini me yi me chalote na me dia se obi akonya ase na me de me na bombom fom je bia beka se me yi me su bi na me yi adwuma ne nyina be ni makosha me chalote ti epon ya na di mirika makope ba bi atena but ene di fo no maban just what is wrong with them? The major prophet Elijah, Hezekiah, Isaiah, Odifo Agabonom,
Heganum, Estanum, what you say? Woman, what's abrabo we mo? Prophet na say e be at that time no na sa eh life me bi ni wonum anya na aba. That be me fan say me ma me anti grace me boni dia no sorry. Anti grace adumfa. Empanimfo bebro mo mangan kokoto anti grace adumfa. Me spiritual mother no. Okay. So what you say? Odifu ba, odi ne nsa to mampani apampam bom paye man. Ene prophetess omo mangan abrabo be no mbabo president ba kokoto. Ne na so mfa ne nsa to no pampam bom paye man. Ensida. Hwe mu shuno mo ban abrabo boni omo ti mo mangan dem. Ya ene e bo prophet I be to say Ebini. Nanso edina daso no ekuta power and authority. Edini mu tumi no ekoso eye adwuma. Ba esan say edifo nkwasiafo ni asofo nkwasiafo bia ye ba be forfo ya dane nyame asem nti no eno bo prophet no bi atwe no. Odifo no de ensem odi to edwano na mpese ye nhwe say ska wo kan ye ne yo say ono oya prophet of God and now God are ordaining no for eye wo man Ghana the country Ghana na ebiemu no ye enkomsha aya ekokoso ne ho nkone ba no oka de oka bia no ebem fulfill eba into fulfillment na MPP ebe lose election so wo mu continue so be destroy eye mampanyi edian nese mo kan ye ne kwan so unsa Bible say ye gina wonu kasa so ne de bebu bem. Okay. Ye gina wonu kasa so e de bebu fo. Enti nyame a o de ne ka chen so meton kosu akoko. What they judged by the actions. Okay. Because we are about to be defined say we are genuine prophet of God and I say ofuma bonte ba ontwia. Nyame na ka chen so mama ton dade bi twa dade mu. Ye. Nyame na ka chen say mama ton abura mu nsuo. Oba poska. Odifo. What they dwen ho Elisha, the two major prophets. One so be koton enwo. But oji obi bo Efele which enwo kakra bi. So what you say ma bo ni nyina ye ma. And the friend divine power and authority. Enye di omo kire aya ye omo chief so timi sere sa. E bia na omo kire na concept party basa. Na nyame man so to ne ehwa cameraman. Ne e boy ensem pa. Odi say yankom professor etamyam to say e no mu nyina mo wai wo hwe course am receive a day about this false prophet ne de omo dia ya manfo a me ka che manfo say wo mu no mu nkwa no mu call ne de ya omo eji sia me menya den wa kwa ku tie sika be 300 million 200 million 150 million e dia ma prophet for akwankere am be mu nti me am tie menya odan nti odifo na tese wo mo yes anya mo we nyina de pe eye Ghana for manimu adoma na sabe me hu na say prophet o samu tie a prophet bi akenkan Isaiah chapter 6 verse 1 ba e ti fia so si odifo ni dima ye ka so odifo ni dima hoti ase odima ne nsore ma o sa odima nsore ma na nche se be ton sa de ma ne ma nsore ma okay so ati ase na nche se be ka oti bi kire se media me fie ni me ka be timuni. What sort of prophet are you? Are you a prophet of doom? Also, by their fruits you shall know them. And a subanya brabo bi omu timu and clarify them as a real prophet of God. Okay. So what I say, but you adibu emu a friend ego. So what I say, so we genuine prophet ahombrasi wom. Okay. Obuo wom. Okay. Just say onrasi. Okay. But there is power. So what I say, odifo kan bia na no me ba bi frɛ me. Na me wura hoi. O frɛ me o say da, ma hwɛ o interview too much GH. Na sisi a me no ka say me dware aduro wo odifo bi aso e na me yemo se me se. O dware aduro. O dware aduro. Odifo. Na ye been as a prophet. E no busa me say da. Me ti wade no, me ho dwiri me na me ho so e kakra. When kwa na me hu dwiri na me hu so na me busa se daddy ye tete prophet ye dware na duru ana ena busa se na wan so na wati bi mpani Elijah ko dware Elisha duru
Avoid that there be na me say man once wa. Unim papa ni ye. Oh da, me ba be so see. E wo ministry am say me pa achew. O si adware waduro for odifo. Ento odifo ye adware waduro aso odifo ba de na ba be. E hwiri wisa. Kelewele. Said you be ton anwa mu yi. E ton jollof yi. Ebi no so che this way. Ewurade. Enti me hu se Ghana fo bi na se ne Kenya ponka bebre na ye damp. Odifo akọ ne na so tonkoshi akọkọ. Oto abura mu nsuo. Dade bi twa dade mu. Odi atwe ho. Dwe ho. O sabe ka se odifo bi ontimi nyina ne na so mompa be 5 hours. Onye prophet o. Obon pa be 30 minutes ko anu abre. E di na che so the prophet. Na ni wo mo prayer we prayer we boys je kire ma che se onte nwa onte ase. Pas ya ton su bia e wo ba bia no fire ba free e na bi wa e di enso no. Bompa bi wana bompa. These people aya on say e to de bia na ye buafu. Okay. E to de bia na ho yira ye say eni da bi si ni ye ku ye ho ama Kristo pa o. Oba me ya konchira ma me yemu nyina twakuru. Mintam kese. Maami bia na opeba for that was 12 years. Enche bia o. Me ya konchira ma me yemu nyina twakuru. Ti mo wana me yemu twam so. Na me so de me call hospital ko he. Ti me call doctor fee me no. O fee me say papa o ye prophet o me say no say enku hu obi hu. Me check ye o yemu nyina wan hwa benya ulcer. Ti enu apartment be 5 million. Me be fi na mani mu hantwo. Menum na metem altar ho Awurade hu ma me mo bo Awurade do. Obi akwa akodwi ne hu sika no o. Nipa no odwi ne hu sika o de anka twade sani plane. O de ye kan sempre kese. O de border water. E no sa de baby mfu. O de sani plane free Ghana ma mu ko US o. Sani pa ni nyu. E no gini 750 million. Wow. Because of your person nyame ni mo nyam dead mama mentam kese. Prophet. Enye yam papa bishop prophet Dr. Ebenezer Nkwana wo kansa we Bishop Daniel Obinim angel ba ko pe wono so wo de na no tumu ebra MPP for the wo manifesto ne baye no de okode ma MPP afane se den ya nyame ada na didi a kire no wono wo hunu nkunimdie ne de wo mo adia nanso so wo mo anhwe ya said yes you can say Jacob nini nua iso Jacob kokoje iso inshira no sana ebetimi aba say inshira ne ye omo dia nanso so ndc fo betimi aba betwa wo mo ama wo mo aba be di enkunim eti ye hwe wono so ne nsem a wo kan ene ye papa nso so nsem a wo kan ya na ase like enso so ye kakra ewo mu unse obapa ska ya ye tin nsem bo se ya ye abofun hwe senkamu olive oil ye ton 3 cedi also divo be ton be 20 million olive oil yi me de be sha no nsem ho na Holy Spirit afortify ye betima busa Awurade wa sia say Kristo MPP ne be wini na NDC ne be wini ba Kristo on fa sankofo ni na ho ye betima busa ye busa sansem ye ne difo nchi no obegua me but on fa politics ho okay ono ne buta ni nyina ne se ne mom wotima hu betom so atiase but eni kwan se wo ye nyame ba na se wudi nyame echi ni kwan so don fall for the politics. Bible cassette ya politics bebre mi wo 100 quotation about politicians. Dan na wo ka 100 ye bie ba akokra cha on bedi watemisi an so Bible na e kasa 100 quotation about politics. Eno Kristo ni bia ye politics kwa wo nya papa. The sons and daughters of Christo, and also the sons and daughters of Yahweh, unkahu. Okay. Bible also me kwaya politics. King ka Bible are not doing kwasi asemwachi. Ti aso dem ye kilo to numbers. A Bible da ho. Enti de na cheso ye Christo ni. Enti so baba sika udwin we wu nyina na dimfo begina say me ye prophet of the nation. Who him the prophet of the nation? Nation prophet. Anti-grace do mfa me san sori biu. Ye ka prophet of the nation, apostle Nim, the man who prayed, bomb pie mo je free by life. Me sorry. Those are the real prophets.
Bompire, a great tuna peche. Yet in so fast one, I can say, not a crew at the time. Ye can't prophets, are those people are prophets? Are those people are prophets? Aya, one more young man, my 20 years, sir. Mrs. Omo, Oh, you for our year, Johnny, Aku, I will be for. Oh, yeah, papa. I get to a cassia, and you move for a cassia, you dear chili. Oh, yeah, papa. Near 2 murmur, and some murm. And about we are, sir, made a tuna soup, made a new for so deep for. Ah, one of the secrets of our elf and Quasia for sir. Yati Yatuani and Sumun in our kayak. Said the park and some gem, and the penny or be crap at the real gospel criteria. Said Yamasi, Yamia semi, Onyantio. But in your tomb, put your money pan. Ye ton a men what you for Tom Popon. Popcorn. Oh, I saw them. I would have your babaska, popcorn, a country. Popcorn, I told you to pay 22 million. Now, one more form that is sad. Oh, Now, your day. And your Christian, you're good anymore. And to Busan, so in Yamia, I didn't send any power or not to that didn't begin with Madina Ben. A dear partner Ben, when you friend it, you friend the common in Uncle Tom. And to Busan said, a dinner bell signing power. A friend apostle, evangelist, pastor, teacher, reverend, bishops, and the Dian Cassia. What if for? Say, a sha, a year, a software. One more like you won't day pan 90 yen fine ya or one as a den a bit mamasa and no more winning a 20 meter because a young come she be say a buyer a man to be mimboni dinner or the same way to just say a year say a soft one no ever can a year politicians no way because of all mubutuma besha and ma entia. No correct, Obapeska no correct. Unse ye bit my bompire moma. I was say, but I mentioned Obinim back who couldn't suffer. Eba chose off for in a kind. Ye bet my bomb pie, I must have one of Yakete. Wait, it be kunat at Yefro. Yakete so a quotation in Beginaso. Near Mawa Satadi to reflect with the angel Baby Sergeman. Near that country. I dear Yame, as an angel, na hinian and a tene can or the yenum minano, ASK and Munyame and Pede, like the ashes said, and didn't know what's a software because I only want to make a didn't know what's a software been about ton one more crowd the more politicians. Said me the politician Rayachi, Yamanyoko Rayachi, all because of Sika Benya Brenya Mia, who don't want to know so, so don't want to know so no quarry or this Asicana was trying to be my didn't. Obapeska amame a reflect ya konyame asemi so. Okay. Unse eya bibiri na afin se nyamesom eye ahopede o. Kristo som bibiri na afin se eye ahopede. Okay. Na eye mobo na eye ayetwa na adwin a ye dwinbi yetiri ye kaka nyoma bi asofo na edifo bi ya ne ye nsu mu nyina akimye. Mama kenkan kakro Obapeska. 1 Timothy chapter 6 verse number 3 ebepim 9. Etifi asomase nkontompo nkyerɛkyerɛ. Osobi kyerɛkyerɛ foforo no ampene yin Awurade Yesu Kristo ensɛm a ɛyɛ ne nkyerɛkyerɛ a ɛde kɔ nyameso mpa mu a wahran. Onipa no onim hwe na mmom ɔyare akyinigye na anoko a efiri mu ba ɛne ɛnetan kunsum insekuro enipa ho adwembɔne mansotwe a ɛnse nipa ho adwemu asɛe na nokora bɔ wɔn a wosusu onyameso mpa ɛyɛ adepɛdeɛ. Verse 6 etifi asemose edufude pe na onyameso mpa abodwom ɛyɛ adenya kɛse ne yamfa hwe amawi ase nanso yentumi mfa hwe emfiri mu nkɔ tio ɔsena se waduane ɛne de yɛde kata yɛn ho a moma ɛnoara ɛno ɔsoma yɛn na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no ɛhwe sɔhwɛ ɛne afidie ne nkwase akɔno a ɛnyɛ ma hwe na atwitwi nipa kɔ ɔsɛyɛ ɛne ɔyare mu no na bɔne nyinaa ngini ɛne sika pa a ebinom di akyire ɛyira kwan wɔde yapi ɛwɔ Ose na boni nyina hini ene sikape a ebi mu di akire edi yapi ewo won ho 11 etifi asemose adesire ose na wo nyankopon nipa de dwane yenom ne de tenene onyameso mpa gidie odo boaseto ene odwo akiri kugidie kopa no na so da nkwa wo bodin afrawo epai mu eka no ye adanse fopi anim ose mitufo se onyankopon ho a oma nyoma nyina kwa ene Yesu Kristo a Opambour kan ye di ho adanse
ewo Poncho Pilato enim onyankopon nipa de twu ho firi ye no mu nyina esi de na osofo koye politics okay then osofo nso ba be pre o mampani esi tese wo twentwe ho kura wo ntia eya musa mo se do they read the Bible at all na Bible no ko mo kan ya obi kura se Bible ya yi story book osofo mu a o se Bible ya story book ye to Bible ntontwene e bi se ya tetefo ye na papa Abraham bo se so se ye to Bible ntontwene na small senses quick senses na me de ma adwe nyame adwuma enye mba na mepe om wi masibi cigarette manum bi what you say ensema wi bia but we you be kon sen and then first priority me nyame som free say Christo to ne nsafra me enkofo matiti o mu nyina ewi ye me kon sen me frame who difo me frame who sofo apostle evangelist ewi ye me kon sen ye nyina ye wi ni souls jama Christ ewi ye mi wu me come nsagu me bona me dada katia ni mu ani ekujamia ensamampo me mama ni so a wan na me hunu won na me wi ye be ye me sen wo mo nwi hu vanity upon vanity me kai Rolls Royce me kai V8 Tundra media me wodan be 50 na church members won silom na bi so a pure water na wo ti Rolls Royce pure water no ba be bo afọ de 2 million jamau oko bra within the week mo ba be so si na wo de te oba so o hotel dem nyame be chi omuka nyame obe chi omuka mako no mada pa bo nso ade dadi o mada pa bo ene da bonti odi for me who say why shepa ma ye shepa papa nse we nyina wo twere kunkun ni mu a wo mo emfa eni so na say like ye nte say wo mo eka enso so ni nyina Bible no mo so wo mo kan na odi for mo kan na mo kan ne sen oh oba pasca ye wo Bible e free poase wo ho okay unse ye wo konfodu o manga na mo o san so preach na ni preach no Bible use no enye real Bible we bi o okay e free poase okay na Bible we na ye wo no original one no e poase fo nso wo bi oh okay but answer na asofo no wo mo be ye nyankomade am mo no wo mo ye rituals e twa boja gu Bible no so okay enti tumi ye Holy Spirit a e wo mo no ayen me manifest debi okay kan say daily graphic owi a no de na adwen e de a kire ne kwa twuma ba o say yim enti nyame man bebre ni so wotiwa na wo the spirit the discernment spirit o yo say that we dey this na Bible ne kan na de no twuma adwen enti o mo nya ma wo spe enu a odi for ye de yansem no esie afoto a wo de be ma eye wo manfo ne wo man Ghana nyina me da no so ba pasika anwumre yi mesro ye wo awiye mmiri Bible semre ne kwa wi ya adifo atrofo bebiri bebire de mi ba be ka se me de me hunu Kristo na me ni Kristo no obi kwa se o ye Jesus adie na obi hu aka fa bata kenkan ben nyame asem se den na tworo ne ka na wanka sanso die na wo ya afo abrabo ho mesrew ogidini onkwafo nyame ba odwanku a wayera sanko fatete atempon kwan no so na Kristo nti obenya homedi ama okra ahobrase mu ma baabi a wu a okra ne be kon ehun hian anwumre mafutu ani ebia opese ofrem number bi so ebia oha ne amane bi eteteo wachichira nchichiri opese ye pian na ye dibo wo mpaibom na otimi ejina ewo nyame mu a obetima fredifo 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 020 385 1633 nyame obema wa home ewo burim bye bye. Yo, odi for ye beda wase pa se to inside from so one popoti na wa ba beka eye nkwagensem e de amaye manfo abusuafo aha ena ye de nkomo twetwe no esie wo adwinche wo contribution bi efa ensemi hu betimi e de atu edwa se bibi nsusu na kire wa adwin nsusu wo betimi de atu ye comment section ho na emrepem no ye bekenkan e de amam subscribe to your channel na se wonya ya like videos na she mi adoma no se de nya upload video bi onso nya notification wetimi a share de ama eye afoforo no so hu ni ekoso ewo eye oman Ghana emu
Biamu so betimi follow ye wo ye IG page @gh_. Me amedi dwume de Ibrahim medin de Exp0se kapa. Prophet Bernard Esiama for that no Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ne dey. Me ne no etwetwe enkomo. That's ne be sane hye makram. Major prophet kum chacha. On se me catch was say bomoden na hwe too much GH. On se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hyira na